We're here in the Situation Room bringing you some late-breaking news. We've just had confirmation that Father Nikola Diganzic is celebrating his 40th year as a Dominican priest. Sources tell us Father Nick has participated in thousands of weddings, baptisms, festivals, and most importantly, yes, soccer games. He shared special moments and milestones as a friend and a priest of the Chicagoland community. Father Nikola, seems that we have a lot in common. We both wear glasses, we both have gray hair, and we've both been in business for a long time. So on that note, congratulations on a job well done. Now let's get on with the show. Moj prijatelj Nikola 27. ovoga mjeseca slavi 40 godišnjicu svoga svećeništva. Želimo mnogo uspjeha, a on je sinonim ove župe i misije Blaženoga Stepinca. Ja se jako veselim da slavite 40. godišnjicu, a ja sam u toj župi već 18 godina. I ne znam boljega župi nego što ste vi. Father Nikola, čestitam ti 40. obljetnicu i želim sve najbolje u budućem radu i životu i povratku u Hrvatsku. Nedostajat ćeš nam na nogometu. Čestitam Fader Nikoli za njegovi 40 godina. Stvarno prekrasnog posla što je napravio među nama ovdje u hrvatskoj zajednici na Nortu. Congratulations on your 40th anniversary and we wish you the best. Ja čestitam Fader Nikoli, radujem se da i na ovaj način mogu biti prisutna u slavlju tvoje 40. obljetnice svećeništva. Molim Boga da te i dalje prati u budućnosti. Srdačna, iskrena čestitka tebi, a tvojim uzvanicima lijepi pozdrav i ugodna večer, sestra Jelka. Nikola, čestitam ti 40. obljetnicu tvoga svećeništva i čestitam ti je dvostruko. Prvo, da pred davnih 40 godina si bio mladi, zanosni, veseli svećenik i drugo, da si 40 godina hrabro i svjesno i ponosno svoju službu vršio. I eto, uz čestitku onda i ponosan sam da jedan moj prijatelj i kolega i subrat je imao jedno tako divno i bogato svećeništvo. Wow, Father Nick, ne mogu vjerati, 40 years. Hvala velika Fader Nikola za ovih predivnih 40 godina. Želimo vam sve najbolje u budućem radu i životu i šta da kažem, nedostajat ćete nam, vigo na misiju. Ja sam zaista s Nikolom ponosan sam normalno sa svakim bratom Dominikancem. Da se on je zaista, mislim, jedan sretan čovjek i to se vidi na njegovu licu i mladenaški izgled. Želim najiskrenije čestitku, žao mi je da na toj slavi ne mogu biti prisutna. Im puno radosti, zdravlja, napretka, jednako koji do sada. Fader Nikola, želimo ti mnogo sreće u tvom budućem životu i čestitamo ti 40. obljetnicu misništva. I neka dobro se sprovedeš u Hrvatskoj, našoj domovini, našoj lijepoj grudi. Nikola, od srca ti čestitam. Tvoj životni tijek bio je plodonosan. 40 ljeta raditi na njivi Gospodnjoj. Dragom oci Nikoli, mom dobrom prijatelju koji se poznamo već više od 40 godina, neka mu sve najbolje bude u njegovoj budućem životu u domovini Hrvatskoj. Dragi prijatelju Nikola, čestitam ti tvoju 40 godišnjicu svećenstva i želim ti ustrajnost, eto i pozdrav od Pavle. Fader Nik, čestitamo. Ne znam šta reći, 40 godina to nije mala stvar. Stvarno, od srca čestitamo. Jer među nama sa sviju krajeva, sa sviju područja nije lako. Ali vi ste jedini koji ste to izdržali i svaka čast.
Došlo je vrijeme da obnoviš u sebi snagu koja je bila tako značajna u one davne godine kad si 50 i napustio Hrvatsku i drago mi je da se vraćaš. Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country boy. When the work's all done and the sunset low, pull out the fiddle and the rosin up the bow. Kids are asleep, so I keep it kind of low. And thank God I'm a country boy. Da nije ništa drugo mogu biti nego Dominikanca. Jer za Dominikanca treba jedna širina duha, jedna jednostavnost, jedan osmijeh, jedan stabili, jedan svašta treba. Za pravog Dominikanca, a Nikola ti je zato bio rođen. Onda u Međugorju je bila jedna mlada misa. I tamo smo bili, ja znam da bila sam ja i bila je mama i bio je Niko. I sad mi kad smo pošli kući, on nešto počeo govoriti da bi on išao u tu školu. Ali je njemu nešto došlo, hoće u Dominikance. Mama njemu govori, pa moj Niko, kućeš tamo, pa kad odeš, kaže, možete nikad više vidjeti, nećemo, ovo, ono. Kaže, mama kaže, pa kaže, idu i drugi, kaže, pa ako se i ne vrate, pa šta kaže. Ja hoću tu i onda ona je otišla mama u Čitluk kod šaravanja. Ili šaravanja mi stari. Prafrano je bio. Otišla kod njega i tako se s njim porazgovorila i da on ima tu želju i da hoće. Njemu je onda mama rekla, moj sinko, pa šta ću ti ja, kaže, ja ti ne mogu pomoći ništa. I nema oklem platit, nema ovo, kaže, ja ću pisati. I on je napisao tati pismo i sad tata je njemu odgovorio. Kaže, dragi sine, to me je, kaže, puno obradovalo. Godina nije malo, ali njegovi kolege, članovi Hrvatske dominikanske provincije se živo sjećaju tog vremena iz Nikolina života. Točno ga poznam od 53. On je bio gimnazijalac i u to vrijeme je isticao se na 3 načina. Prva stvar, bio je uvijek najbolje obučen. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. And she don't care. I u našoj grupi to je odmah upadalo u oči. A Nikola je bio građen, atletski, pravi mladić, pravi momak, sportski građen. Druga stvar, od svih mogućih sportova koji su bili na snazi u to vrijeme u gimnaziji, igralo se sve. U svima je bio apsolutno prvak. I treća njegova karakteristika, on je bio sa par kolega u takozvanoj grupi odlikaša. To su studenti, gimnazijalci koji dobivaju najbolje ocjene. Baba
Mama je zapravo sve nas voljela zato što je voljela Nikolu. Ona je sve nas koji smo bili s Nikolom, kad smo dolazili s Nikolom kod njih ili u bilo kojem drugom društvu gdje je ona bila prisutna, uistinu jest, ona je uvijek suzu pustila i osmijeh bi joj se razvukao od uha do uha, vidjelo se da je bila sretna i presretna što vidi svoga Nikolu. On je puno učinio u Čikagu, ja znam, primijetim da ga ljudi vole, da cijene njegovu jednostavnost, njegovu otvorenost, čvrsto je držao to pastoralno vijeće, bez nekih nametljivosti više dopusti ljudima da kažu ono što misle, znaš. Eto, 68 godina on ima, nije to nima više mladi. Ono što smo učinili onda kad je ono bilo od 72. kad sam došao tamo, Fader Nikola je već sjeme posijao bio i prije. To je odigralo jednu, ja tako barem mislim, jednu vrlo dobru i korisnu ulogu za Hrvate. Evo tu kad naiđu, eto imao sam prilike 3, 4, 5 tih mladih što su se rodili poslije nego što sam ja došao u Chicago, kad ta djeca dođu ovdje pa kad vidiš kako lijepo govore hrvatski, kad vidiš da je centar ih je povezao i tako, onda stvarno sam ponosan i tako mi je drago. A Nikola je tu odigrao veliku ulogu. Domovino, u srcu te nosi, domovino s tobom. Kada je Nikola dobio na raspolaganje crkvu u kojoj se i sada sastaju i mole, Nikola je cijelog sebe dao toj crkvi. Živio je za nju i za narod koji je u njoj živio, dolazio i molio. According to sources familiar with Father Nikola, not only has spirituality been a major part of his life, but for more than 40 years his family has also been by his side to share this amazing journey. Čestitam svom bratu Niki na 400. godišnjici njegova misništva i želim mu sve najbolje i želim ti sve najbolje u tvom životu. I sretno ti i Bog te blagoslovio i budi nam uvijek s nama. Puno te voli tvoj brat Jozo. Bog. U našoj koloniji Čikaga da je bio također kako na duhovnom, tako i nacionalnom polju uvijek bio spreman dati svoj obol u tome. Zato mu za to sve zahvaljujem i želim mu da nastavi taj rad svakako u najboljem zdravlju, a također da nastavi svoj život tamo gdje mu je počeo. Ima nešto opet što te nešto drugo vuče, što je on tu. I s tim, slušaj, to je sami jedan osjećaj, jer smo uvijek, hvala Bogu, bili povezani, uvijek, to su, nadam se, naša djeca sva vidjela naš život, naše zajedništvo, svi u nas i želim i nadam se da naša djeca ostanu svi ovako u ovome zajedništvu kao što su njihovi roditelji. Dosta, gdje god dođem. U župu, čak u župu, članovi koji dolaze u crkvu svaku nedjelju. Dosta puta se prevare, aj Fader Niko. Pa meni je to smetalo, uvijek sam se pravdao. Bila bi jedna velika, zaista velika knjiga kad bih pisao te sve događaje. Ali dva su mu ostala u sjećanju, vjerujem i Niki. A bila je to neka zabava u centru i ja idem kroz centar kad djeca trče meni, Fader Niko, I want to be altar boy. Ja bi htio biti ministrant. Ma kako ne, hvala vam. I'm so happy. Ja sam veseo da očekate. Znate šta, sutra dođite u crkvu, dođite u moj ured, daću vam $20 i dovedite sve prijatelja koji ima još. Ja trebam ministranata. I
tako da jadan Niko je nastradao, moraju svima dati po $20, ali ja nisam htio ići u crkvu idući dan. Brader, kad trebaš Jan se peć, moraš me zvati do tuda. Ako ćeš. I plus, ako ćeš i one way kartu. Da se ne vraćamo ovamo više. Ako ćeš tu way, još bolje, ajde. Što je Nikola i ko je Nikola, da ja govorim ljudima u Chicagu, to bi bilo preuzeto od mene. Jer ako je itko obilježio od svećenika Chicago, to je Father Nikola na svim poljima života i rada i muke i radosti Hrvata Chicaga. Dakle, ako neko hoće nešto o Faderu Nikolu reći, onda bi to bili upravo Hrvati Chicaga s kojima je 40 godina živio, dijelio i lijepo i dobro. Ovo je prva godina da radimo skupa sa crkvom na Trupu. Ja sam član crkve Anđela Čuvara i inčarčan za pečenje janjaca. Tako da ove godine pečemo skupa i vidim da ide dobro. Ja se nadam da će nas služiti vrijeme i da će biti ok sve. Hi, I'm Sandy Rippo and I'm helping in the kitchen over here. If you want anything, as long as you got the money. As long as you got the money, we don't care. Voli piknik, vidjela sam da sve to sprema za piknike i da trče i da organizira piknik i to je prigoda kad se narod skupi. Kad se okupi Hrvati Živija! Imaju onda prigodu da budu zajedno, da se upoznaju, da malo se razvesele zajednički. Ok, dosta. Father Nick, I wish you all the best of luck. I want to thank you for everything you've done for us here in Chicago, especially for my family. Certainly you took care of our marriage, no doubt about it. Već dugo te poznam, jako si dobar svećenik i prijatelj. Hvala lijepo. Ja znam da će biti teško u njegove cipele ući, ali nadam se da će Fader Nikola voliti u Hrvatsku. Ja znam da je i zaslužio da malo se odmori. Rođače, bio sam, kad si prvu misl rekao sad u Chicagu, evo 40 godina je, pa ćemo i ovu sada biti zajedno. I've known basically only him. He was there for, let's say, all our sacraments. He was there for, communion, confirmation, pre-Cana, marriage, baptism. All we know is him. And he's the bridge between childhood to adulthood and then what religion holds in our lives. And I think that's for me and my family. And I think that's what he stands for everybody here that's part of our parish. This is coming from your two most dedicated readers. You know you can always count on us. You have been there for us, and hopefully, I hope you feel that we've been there for you as well. And like Senja said, you've been there through our whole lives here, and now everything that you've been there for us, now we're experiencing that with our children. Poznato je da veličasni Nikola Dugančić ili Father Nick, kako ga vole zvat, ne voli tražiti pomoć. Bilo da je to za popravak crkve, bilo za kvarove u crkvi ili u stanu, ili bilo samo za čišćenje snijega po zimi ili kosenje trave po ljetu. On jednostavno nerado traži pomoć, tako kad bi ja god prolazio pored crkve Blaženog Alojzija Stepinca ili kako se prije zvala Anđela Čuvara sa nekim Hrvatom, čuo bi novu priču. Jedna osoba je spazila Fra Nikolu na krovu, gdje se veličasni popeo da popravi toranj, pa se našao u nevolji. Ne može naprijed, ne usudi se natrag. Drugi priča kako je pronašao Fra Nikolu u podrumu pod oltarom, u vodi do pasa jer je htio sam popraviti bojler. Treći kako je zatekao Fra Nikolu ukočen pred crkvom sa lopatom za snijeg u ruci, a nepomičan jer su ga izdala leđa pa je stao kao zakopan i skoro se smrzao. Sunshine on my shoulder.
I'm kind of sad that he is leaving because it's not going to be the same with a different priest. You know, he's been here since my whole life. He's been here and then some. You know, like he had a good sense of humor and everything. In my eyes. Ovako ima grupa, zove se Krafne Club. I onda kao mi ženski malo glasnije ujutro pričamo, kad evo tijemo dolje. Ej, čavke, šta radite tu? I tako da on nama ostavio ime Čavke, a svojim nogometašima dao Leteći anđeli. Kako to, Fader Nikola? Ja mislim da smo mi anđeli. O, Leteći anđeli, to ćeš nam faliti, to kako? Sad ne znamo ko će biti golman i dok si bio s nama, pazili smo i na jezik i na nogomet i sve, a sada ne znam kako će biti. Igrali smo obojica za Dinamo, pa smo tako bili u istom timu i skupa trčali samo, evo, ja sam igrao, on je korekcije uvijek pravio u mojim nespretnim potezima. Zaista je bio odličan nogometaš i možda da je, bio u nekom većem klubu i da ga imao ko gurati, možda bio zaista nogometaš veliki. Igrao je jako dobro, baš igrao je centar half, pa znam da je dobro i glavom, pa čak i nosio i naočala, svejedno njemu to nije smetalo. Nedostaje će nam na nogometu. Ne znam kome ću sada golove davati i ja se nadam da će oprostiti ako se ga nekad udario, što se i desilo. Da je good friend, dobar prijatelj i volimo ga ima na timu. Kako igrao? Igrao dobro igrao, specijalno golman je dobar. Udarali smo na gol, ja sam probao, ako sam mogao skorat, udarao što jače. Pa najljepše mi je bilo kad je on igrao nogomet i kad je pjevao onu pjesmu Puni vjetre sa Neretve. To mu je najdraža pjesma, po toga najviše poznajemo. Po predavanjem u crkvi je isto dobar bio. Father Nick, this is Pat Michalski from Cook County Treasurer Maria Pappas' office, and I want to thank you for the many, many years of working with you in the community. As you know, we worked together with 3 mayors and 2 governors, and you've always been right there, and you've been a great connection for the Croatian community. We are going to miss you terribly. Father, we wish you all the best, and again, it's a great loss to Chicago, but a gain for Croatia. Sretno gdje god bude živio, ali nek nas ne zaboravi, uvijek welcome to Chicago. Father Nick, thank you, young man. Bio si good boy, good priest. I žao mi je što ideš, jel? I love you, man. I love you, my friend. Okay, that's all I can say. He was in the beginning when Loza started, and that he was here with us and with all the kids, the camaraderie and everything. He was a good mesh between Tambura and the dancing group because Mr. Arsvik decided to start the dancing group, so he got together with, Jedinko and them and said, why don't we just combine the groups? And, the rest is history. I mean, Loza's been together for like 20 plus years now, not including the 5 years before. He started taking the altar boys, I guess, to Great America. Great America. Oh, and they all just loved it. Then he started having Loza come. He's just like, you know what, instead of going, we used to go to Springfield with us, and he's just like, you know what, the kids don't do anything fun, let's go to Great America. So we used to go to Great America with them, and that was like the biggest thing. He was still with us as much as he could, but then his responsibilities started changing. Then he became like the representative for Croatian churches in Chicago, then for the United States, and then for U.S. and Canada in Hrvatska. So
he ended up building a really solid foundation, which is what we have today. U Hrvatskoj, bili smo u Bizovcu i ovaj naš šofer je zaboravio natočiti ges. Jedanput je nama auto stalo i Fader Nikola je bio, da on nije bio, mi morali s pješke, on je otišao, natočio gesa, gorjeva i onda smo mi lijepo stigli u Đakovo na vrijeme. Puno puta, kada se mislim sada, on će otići, on je tu bio uvijek je bio tu. Naš pravi brat. U dobrom i u zlu. Puno nam je pomogao i... U najtežim situacijama naše zajednice on je bio s nama kroz rat, a isto tako proveli smo mnoge ugodne trenutke zajedno. Fatar Nikola, hvala lijepa za sve ove godine što ste bili tu i što ste imali uvijek strpljenja i razumijevanja prema nama. Hvala lijepa, uvijek ćemo imati lijepe uspomene na vas. When it was Mickey's Sweet 16, and a whole bunch of girls like Chrissy and Jadranka and Mickey and Mirjana and myself slept over at Mickey's house and we watched The Exorcist, and it was hysterical because we got so scared that the following day after church we went into his office and he's like looking at us and he's like, "What are you doing?" No, he just told us that we couldn't become possessed because we're baptized and all this other stuff. We felt stupid. You're 16 years old and you're going to go talk to a priest about exorcisms. Father Nikola, we just want to say thank you so much for everything you've done for the Croatian community, especially for the youth, for myself, and especially for future generations like Angelica here. I want to thank Father Nick for taking a chance on a girl like me and making me read in church. Thanks. We'll miss you. And Mom? Oh my gosh, we'll miss you. How many years has it been? 30-some. Father Nikola, I wish you weren't leaving, but good luck, good health. From my whole family, thanks for many happy memories. And before we break away from our regular programming, one final thought for Father Nikola. As you enter your next journey, may you remember the many, many lives that you've touched over the years. Sve najbolje ocu Nikoli želimo u ime čitave moje obitelji i u ime mene i zaista bit će nam stvarno teško bez vas. Dragom Padre Nikoli, koji smo već duže vremena zajedno, a poznamo se već iz starog kraja, želim mu sve najbolje za njegov odlazak, a želio bi opet da se i povrati opet da bude s nama. Želim ti sve najbolje u tvom daljnjem životu. A vi, gospođo? Isto stvar. Sve najbolje. Fader Nikoli, želimo sve najbolje za 40. godišnjicu svećeništva i zahvaljujemo na svemu što je učinio za nas. Čestitam vam, Faderu, sve najbolje u lijepoj Hrvatskoj. Fader Nik, hvala vam za sve što ste za nas napravili. Ovo je bio najbolji dio od našeg života što ste proveli s nama. Hi, Father Nikola. So we're going to miss you very much. We'll miss you very much. So bye, Čovo. Bye, Čovo. Hvala za sve. Puno ćemo vas poželiti, a imaš puno još života da uživaš malo. Fader Nikola, neka vam je sa srećom i neka vas Bog blagoslovi i dalje vodi kao što vas je vodio do sada. Fader Nikola, puno ste učinili za nas i uvijek ćete nam ostati u sjećanju. Žao nam je da odlazite iz naše zajednice, ali to je vaš život. Mi ćemo uvijek misliti na vas. Puno hvala za sve. Fader Nikola, hvala što ste sudjelovali sa nama u lozi, u centru, u crkvi, u svemu. Puno hvala od srca, od svih nas. Sve najbolje, Fader, i želim vam puno sreće. Ja ću držati ovo za uspomenu od Fader Nikole i svi zajedno. Baš mi je milo da smo već tako dugo zajedno i sretan put i doćemo da ga vidimo tamo sa lozom. Hvala, Fader Nikola.
Mi bi bili najsretniji da ostane ovdje, ali ako treba ići, good luck, voljela bi da dođe u negdje blizu Kaštela ili blizu Baške Vode. Teško je reći doviđenja, samo možemo reći doviđenja, s Bogom nikada. To došlo je vrijeme da se moj rođak povuče u mirovinu i želim mu da sve najbolje poslije 40 godina odane i prave pastirske službe ovdje među nama. Bye, Father Nick. Bye-bye. Thank you for everything. Well, we're going to miss you. We're going to miss you very much from Vesna, Martina, and Josip. We wish you well. Father Nick, this is to wish you the best. We will miss you. You've married my parents. You've buried my parents. You've baptized their children. I love you. You've guided me. You've helped me become who I am. You always showed up when it was hard. And you showed up when it was happy. I remember when I got engaged, I asked Father Nick if he was going to marry me. And he said no, because he's going to be retiring. That was 8 years ago. And he's still here, and I know he told a lot of my friends that he couldn't marry them for the same reason, and he married all of my friends. So, good luck. Makes me high. Sunshine almost always. Nikola, da mi je znak, gdje si sad? Šešir prežut, čuvam još i čekam barem pismo, jer nekad rekli mi smo nikada bez tebe dalje neću. Nikola, da mi je znak, jedno tek. Ljubili tko? Latinek. Pamtiš li sjaj u travi, što tek se jednom javi? Nikola, sjeti se toga. Niko, Niko, Nikola, Niko, Niko, Nikola, Niko, Niko, Nikola. Zašto se skrivaš? Niko, Niko, Nikola, Niko, Niko, Nikola, Niko, Niko, Nikola. Zašto se skrivaš? Me sam mjesec man, samo da znam. Here we go. 3, 2, 1. We're here in the Situation Room ready to bring you some late-breaking news from Washington. One more time. Start again from the top. Yeah. Let's go back. Tell me when you're ready. Let me get some dramatic music. Here we go. We're here in the Situation Room bringing you some late-breaking news. We've just had confirmation that Father Nikola Diganzic is celebrating his 40th year as a Dominican priest. We're bringing you some late-breaking news from our headquarters at CNN. Hello. Svane bole I la nu kosh. I think I completely ruined that. I'll do that again. Svene bole I la ku noch. I don't think that was very good. Svene bole I la kuch noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, I'm sorry, Father Mother. Can you count one more time, please, to 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Action! So what are we going to say? Just congratulations, Father Nick, on your 40th anniversary. Okay. Or should we say it like,
I say, okay. Congratulations, Father on your Nick. 40th, 40th anniversary. No, Redo it. Redo it. Yeah. Okay. Hold on, what are we saying? Congratulations, Father Nick, on your 40th what? Anniversary as a priest. Wait, then you know that's too long. We're gonna look like cheesy two people singing it like all together. Why don't we say half you, half me? Yeah. Okay. Congratulations on your 40th anniversary. And we wish you the best. Nemoj napodivati. To ona ovdje voli napodivati. Ovdje još ugaće na licu. Ja stiskam na lisiće. Marija, ja sam rođen 2 godine prije nego kada je Aleksandar crkao u Marselju. Ja sam se rodila 2 godine poslije Nike. A ja se rodio kad je Berna krava se otelila. Pitaj Radojko kad se rodio, ja sam zaboravio. A ja sam ti rekao. A 32. znači 2 godine prije nego kad je Aleksandar crkao u Marselju, a on je crkao 34. Ok? Ja sam se rodio u mome Brotnu Čitluku. Ne Cernu. Poslije godinu dana sam prešao u danu Cerno. Je. Jo, ja bi se u Cernu. Nope.